vaccine mangaram in chu na vaccine diplomacy anti chu ngun takin lo ngai thlaro le tunma khovela mishing kan la tlem lai khachuan ramlak tumin mi huai sen le ral hra te khan ram chuaka Spanish hote Portuguese te le English te kha khovela ram changkang le fing masa an ewangin ram sang an fanga an opna sa hle ti history kan chhir chuan kan hre theyang COVID-19 ripui mu chu ania khovel hi hlawna thlarawin atuam hlupa tun ma zonga hritang kan ti adam doi tak po omlawa soithin kha a an pui a phir pui ni om tak novel coronavirus ti in hridan na chu man mo thak taka siam chua anita a he hridan na vaccine manga ramlak in chu na boruak na sajia hi keini india ram mar chakkila omte tan chuan hrial lo ve thei tak ani ang tuna hian china chuan khovel ram sang vaccine dose makta duai jani somnga le pati lai pe chuak to bika heng zinga atam zok hi latin america ram sanga apek wangin heng ram titan hian china chu lom thu ri lo thei ani lo vaccine manga ramlak tumna konga hian Europe USA China Russia le India te hi tundin huna in tlan siak mek te ti in asoi thei ome vaccine pek chu tur nei ramten vaccine an pek chu zong zinga za asomli le pani zat hi China ramin apek chu ani meka fal takin China in ma ruai ani chu China hi vaccine pek chu konga tlukruwala ni lova ram tamzo khi chuan an ma ni ram thawa mi puiten an taksa ri pui do tu ti chak chu an thu pui ani lain China hi chuan vaccine hi athon chuak zur reng maya USA me point vaccine an nei za apakhat chau an thon chuak theya hei hi Canada le Mexico point anin chan meu lova kumin kum top hian vaccine hi dose makta duai za thon chu atum be chau ani heti za thi thon chuak po ni se China ram thon chu azat ve po ala thon chuak don lo tina ni a China in Latin America rama vaccine mangaram alang na hi mu mai rual ani lova chuti lai chon tun ma zunga heng ram te a USA in thu nei na chu ataniam tial thungani USA hin Latin America ram te hi athunun piau thina an ram then ram ra thei te abikin communist ram te chu USian ti ra theya communist ram ti chiata mi puiro rel na ram adin theinan eile bar kong ate rek fowa an ram then oma sarkar na in thlaka po ain rol thu biau thina ni US in Latin America ram te mason na tur rom na asiam Washington consensus te point omzia anei hlei theilowa US malak na chu heng ram te din chua theilo na chana pu ani deuh hial to zokani voin thlengin Latin America ram te chu politics buar chur wanga har sana thlen na ram mi puite in tluk tlan lo na ram alani zela Brazil Argentina Mexico Venezuela le Chile ate me po voin thlengin US malak na hian ra tha achu theilo chutiang kara chon China hian covid ripui leng churam changa alameka khovel mun sang zau zoka thazar tuma ma alak na project lian turu lutuk dollar trillion riat lai arwa manna Belt and Road Initiative chumang tangka in tuna hin Brazil Venezuela Ecuador le Bolivia tenen thodun na thuthung anjek fel der to a Mexico po ain ngai to mekani USA hi chuan tun ma tang to in khovel ram sang tene na tho ho na siam atum dan chu an ma ni chu khovel ram hausa le lo tingber thokrim ber nia chu man tangka ya khovel ram dang tenen tho ho na neya man pui zui zel atuma achak na chu ma chuanin an thu ram dang te malak tir chu atum dan ani fowa Donald Trump president lai khan hei hi ani le zuala China ero hi chon ram dang te chu tho ho puya an zawaya thorim na le ngai dan inang nei manga an ma ni ram theu le khovel siam that chu an thu pui ania US in hun rei tak alo be to hnu po a lo tin theilo na ram sang te chu China hian amu chiang hle ani ber mai chutiang boruak in mun kara chuan ripui aron lenga China chuan rem changa la chatin US malak dana lungoi lo kum hlun Latin America ram te chu vaccine mangin atilom chho meka chu mai chu ni lovin
khovel ram re thei sang hun rei to tak US le Russia ro man na manga in khalkal ram rang to te chuan ti dan thar le ril ru thar put chu anin pe ve deuh to renga thil tha le chia khai khina a tha jok du na lampo ani chia lo US le Russia chia thlan thei kha an ninga du thlan tu dang lo mek hi an ngai ven ni in alang boka chu du thlan tu dang chu China ani soi chun zom zelila vaccine manga ramlak tuma inyal na hi anasa chhomek zela China in COVID-19 vaccine manga thu nei na ko hreu atum mek hi mu mai rual ani lawa China ram dam doi siam chuak tu company lian pani Sinopharm le Sinovac te chuan khovel ram sang som nga le panga la ya an thon dak to a manilo khan China ram foreign ministry chuan ram som ruk le pakwa hena vaccine an pek tu thu apuanga ram som ni le pariat hena an salbel don ti soitelin China chuan khovel ram sanga ram lian le hausa ten kwa hrewa thunei na chan tuma ma an lang na khonga in tlang siak na COVID-19 vaccine among tangkai me kani China chu heri pui thon dar tu amitam takin an pu ti kan ria chu tiang chu adin mun ani a China chu ram sual ina en ni mek lain vaccine mangin amai aphi fai mek thunga athon chu ripui chu vaccine thon chuak le in ming thatnan aman mai pi lama tun ma zonga aban pha lo ram sang aban phata zo kani Russia po a mai lo kan ria tangin Sputnik 5 vaccine asiam chuaka a en chin nalama hun an mang claim ti in social na umma se peer review journal Lancet chuan za som ko pakhat lain he ridan na hi athok ti an soya wangin shal akal pha leya Russia chuan Asia khumwal pui baka Latin America ram thlengin ram sang som nga chuanga vaccine dose luk le ding on khat le point pani pek chu atum ti asoya Sputnik 5 mangin Russia chuan Latin America rama ko hreu atum ti achiang China le Russia chetla enin European Union lampo anom mai big lova kumin April thla khan EU tel velo Balkan ram te hena Pfizer vaccine dose makta doi zanga ape mandai to ani India po afing tlai ber ani lo chianga ram sang som ko le panga a India siam vaccine chu sem chua ani to a India siam vaccine hi aman na tloma da thatna aol samboka ram re thei zoka dose makta doi somthum pathum chu asemin an sem phota khovel chim chong lama chuan India hian China meupo he vaccine diplomacy a hian atlan khal ne le mase COVID-19 second wave awang hian India tlan chaklai hi po din anile tathung engpo chu ni se shipui leng vel kara vaccine latura kanin soi muwa ramsang sanga sarkar lian ten mi puite mangai na le ngai sangna changchoya vaccine semle shal an kalpui mek na hi sarkar le ram lian ten politics thila anin beina ani tel ti hi chiang takin alanga China phei chuan Belt and Road Initiative akal pui meka hian mingmoi takin Health Silk Road akal pui meka China le Russia hian khowel chim lama hian an thla zar phar antum na hi arei to a antana van nei thak takin he ripui ti re tuma vaccine sumdon na hian thla an zar phar na remchang aron hongjaw to meka Russia phei chuan Bolivia rama vaccine apek nu loka Bolivia sarkar chu anram lei lung hausak na lak chu konga le nuclear ral thuam siam na konga tho puya somrem chang thiam ngal mai ni ripui awanga mang anga ruma ram hausa te tan puina lova cha theilo ram ta chu tuna hian he vaccine diplomacy mang hian lo theilovin ram hausa le thil ti theiten anop chan mek ti na ania chuti lai chuan ram hausa thlem te Europe le North America ram chen khat ba ka Israel UAE le UK te chuan ram re thei jok te mamo na ngai tu hau lovin an ram ta na thanem ngai takin vaccine an check hol bok nen he ripui COVID-19 hi siam chop ti pol an oma kan oi chi lo ani poin he COVID-19 mang hian khovel ram lian te hi anin tlan siak meka mathlir thui tak nein an theina konga kwa an seu mek ti hi chu phadrol ani om love thungai nom bengvel thudik le thuthar ni boxi isiat theinan he channel hi lo subscribe la
notification bell lo met nge yan che